Ah, ta Srbija. Čardak ni na nebu ni na zemlji. Između istoka i zapada. Šta to tačno znači? Ko to zna? Smo zato zbog i geografije, zbog ekonomije, zbog religije. Šta to znači između istoka i zapada? Ko bre to izmislio? Kad je to izmišljeno? Ja mislim da znam odgovor. Ali pre nego što dođemo do odgovora, moramo malo kroz istoriju. Istorija je majka. E sad, odakle da krenemo? Pa morat ćemo od doseljavanja Slovena. Hajmo ovako. Sloveni koji su napravili Srbiju, kroz istoriju su imali ogroman i turbulentan period. Da ne pričamo o problemima i zašto su sve to radili. Od doseljavanja do prve države sve do današnjeg momenta. Put sa ogromnim žrtvama i požrtvovanjem. Odricanja i ratova i svega. Kako je moguće da na kraju da je Srbija i dalje između čekića i nakovanja? I kako smo došli u ovu situaciju? Ja kada sam krenuo da razmišljam o tome, pitao sam sebe, a zašto od svih slovenskih naroda koji postoje u Evropi danas i pre toga, zašto je Srbija dobila najdeblji kraj i batine kroz celu istoriju? Zašto mi? Sve od početka seobe Slovena. A zašto su se selili? Pa zato što su Huni dolazili na konjima i jurili sve pred sobom, rušili gradove i kule i uništavali sve. Palili sve za sobom, to je već nešto drugo, o tome ćemo u nekoj drugoj epizodi. Kada pogledamo današnju mapu Evroazije, vidimo da tačno u Evropi ima 13 slovenskih država. Ostalih evropskih nacija nešto je malo više. Što znači da u jednom momentu kada su Sloveni krenuli da se doseljavaju, oni su osvajali zemlju od starosedeoca Evrope. Što znači da u jednom momentu starosedoci u Evropi su imali strah od Slovena, jer su Sloveni naseljavali i osvajali delove Evrope. Ali takođe mislim da su starosedeci napravili briljantan potez i podelili Slovene po religiji, naklonosti i kroz razne manipulacije i pritiske. Jer meni nije jasno kako je jedan etnički narod toliko podeljen u Evropi danas. I onda sam se setio izraza poznate rečenice Filipa II. Makedonskog, koji je rekao zavadi i vladaj. Tu rečenicu je koristio i Julius Cezar, a kasnije i Napoleon. Ona se ponavljala kroz istoriju. Evropske zemlje su na jako dobar način to odradile sa Slovenima. Kada vidimo danas, Sloveni imaju dve religije. Obe su hrišćanske, ali pod drugim uticajem. Jedna ima centralni uticaj u Vatikanu, dok drugi centar religije za pravoslavlje više ne postoji, jer je bio u Carigradu. A šta se desilo sa Carigradom? Pa ajde da se setimo. Setimo se da su krstaši koji su trebali da brane Jerusalim prolazili kroz Carigrad. Nekoliko puta. I jedna krstaška ekspedicija je 1204. godine napala Carigrad. To je bilo više politike nego pravnog motiva, jer obe hrišćanske religije su smatrale da su prve i prave, jer je to bila konkurencija između istoka i zapada. Posle slabljenja Carigrada i uništavanje populacije i krađa i masakra i svega ostalog, Carigrad se nije oporavio. I tu kreće srpski veliki problem. Kako? Evo sada vidimo. Tadašnji Srbi su odbacili svoje stare slovenske bogove. Peruna, koji je bio kao Zevs, bog munje, jel? Iz grčke mitologije bogova. Gde se Srbija opredelila bloku zemalja pre svega religioznom, a potom i političkom. Izabrali smo Carigrad kao naš centar moći. Moramo da razumemo da tadašnja Evropa nije sadašnja i populacija je bila manje više jednaka, ali postoje jedan fundamentalan razlog zašto je zapadna Evropa pobedila. Okean. Muslimanska vera se agresivno širila. Evropu niko nije mogao lako da napadne u to vreme brodovima. Dokle su katolici gurali svoj uticaj prema kapiji Carigrada, tako je i muslimanski svet gurao prema Carigradu. I jedni i drugi su želeli da Carigrad padne. Pa da, pa naravno, pa mi smo šampioni, pa mi moramo da nastavimo negde gde je neko stao. Kao Vizantija. Mi nastavljamo tamo gde je Vizantija stala, između čekića i nakovanja. Ajmo sada da vidimo istoriju iz drugog ugla. Istorija koja je bliža nama. Pogledajte ovo. Posle Prvog svjetskog rata bio je francuski dogovor Sevres, gde su Britanci želeli da kontrolišu Carigrad iz ekonomskih i političkih razloga. Ali je posle toga bila revolucija u Turskoj. Jer Turci kada su izgubili taj deo, oni su se pobunili i hteli su totalni rat. I niko u Evropi nije više želeo da ratuje, jer se završio Prvi svjetski rat tada. Britanci su jednostavno izvagali. Da bi to dali Grčkoj, Grčka bi postala supersila preko noći. I oni to nisu želeli. A nisu želeli da daju ni Turcima.
I Turci su se pobunili i jednostavno su to vratili vojnom silom. Ponovo se tu vraćamo na Srbiju. Srpska odluka da izabere pravoslavnu veru je značila da u svakom momentu bude konkurent katolika i protestanata. Taj problem je i dalje vidljiv na našoj mapi, na lokalnim i svetskim dešavanjima. Drugi svetski rat, gde su naša katolička braća izabrana u Drugom svetskom ratu da nas malo kontrolišu i smanje našu pravoslavnu populaciju. U današnje vreme gde pravoslavni narodi imaju prava, ali ne toliko prava kao što imaju katolici i protestanti. Zašto to kažem? Zato što sve pravoslavne zemlje imaju probleme danas, dokle katoličke zemlje imaju manje problema. Ajmo to sad da vidimo. To se sada dešava sa Grčkom i Turskom. Dešava se sa Moldavijom iz političkih razloga. Isto se dešava sa Rumunijom i Transnistrijom. Religija i politika. Isto se dešava sa Bugarskom i Turskom. Ponovo religija. Isto i sa Ukrajinom. Politika i religija. Jer katolički svet gura svoju vekovnu agendu protiv uticaja pravoslavlja. Sad, gorka istina. Pravoslavlje je izgubilo kada je Carigrad pao 29. maja 1453. godine. Mi nismo ništa loše uradili. Mi smo samo izgubili kada je naš centar opredeljenja pao. To je bio Carigrad. Ako se neko ne slaže da Rimokatolička crkva nama vlada, pa da pogledamo na današnji datum i kada slavimo Novu godinu. Koji kalendar koristimo? Koja je ovo godina? Jer pre 600 godina pravoslavci su proslavljali samo jednu Novu godinu. Ova priča koja je sastavljena u 10 minuta je vođena od 395. godine, kada je Rimsko carstvo podeljeno na dva dela i sve dokle jedna strana nije pobedila. I zato jedan domino efekat koji se desio pre 1600 godina određuje sudbinu Srbije danas. Zbog religije, zbog etničkog sastava populacije i zato što neko mora da bude zlikovac u priči. Pa gde mi zlikovci? Mi najviše nastradasmo. Plaćali danak u krvi kroz vekove. Platili za nezavisnost. Platili za balkanske ratove. Platili 50% muške populacije u Prvom svetskom ratu. Posle nas naša katolička braća šišala po njihovim kampovima tokom Drugog svetskog rata. Pa i komunizam platili. A još posle dobili i bombastičnu demokratiju 1999. godine. Ma mi smo previše tolerantna nacija. Praštamo previše brzo i lako. Katolike nije bilo mnogo briga kada su Osmanlije osvajale pravoslavce. Ali su se zato žestoko borili kada su krenuli u pohod na katolike. I tu je Osmansko carstvo stalo, na kapiji Beča. Gde su Poljaci, naša slovenska braća, jurišala na osmanske položaje? A gde su Poljaci bili kada smo mi padali? Zatim, Austro-Ugarsko carstvo nije moglo da dozvoli da Srbija bude nezavisna iz svojih političkih i religioznih razloga, kao što i posle Drugog svetskog rata, u vreme komunizma Jugoslavije, gde je religija gurnuta pod tepih. I zato posle svega mi imamo problem sa Zapadom, koji ima alijansu, NATO. Što znači odbrambena alijansa koja je bombardovala Srbiju. Gde smo mi napali NATO? Meni nije jasno. Ali pobednici pišu istoriju, a gubitnici se mole za hranu. Religija, politika, dominacija, geografija. Mi smo naselili najteže parče zemlje, između istoka i zapada. Od svih slovenskih naroda mi smo platili najstrašniju cenu. Domino efekat koji mi nismo pokrenuli i dalje pada. Ali mi smo narod kao čelik. Sve što oni jače tuku, mi postajemo tvrđi. Srbija je i dalje tu, i dalje na mapi sveta, gde joj je i mesto.